Согласен. Собери всех, кто нужен на Альтинге. Скоро начнем. Эйвор! Ты явно встревожен. Не бойся, я еще держусь на ногах. Просто выслушай меня. Ты чествуешь отца таким праздником? И тем, что займешь его место. Он хотел этого, Вилли. Я должен был согласиться нести это бремя, пока отец был еще жив. Он знал, что мне по сердцу битва и слава, а не власть и мудрость. Я думал так же. Но нам приходится служить своим людям. Может, тебе это понравится. Да, твоя правда. Раз ты можешь править, и Хэммингсон сможет. Люди Хемторпа, Улкенторпа, с Ноттингемшира. Своей скорбью мы не почтим ни Трюгве, ни моего отца. Они посвятили свою жизнь людям с Ноттингема. И умерли, заботясь о них. Теперь и я клянусь отдать свою жизнь тому же. И прошу каждого из вас встать. Помоги мне, как Трюгве помогал моему отцу. И вместе мы создадим мир их мечты. Вижу, ты уже понял, что людям больше нравятся короткие речи Ярлу Вилли. Я еще не скоро привыкну к титулу. Отец не клялся в дружбе вашему клану. Не было нужды. Мы ведь близки как родичи. Но я хочу дать клятву, что дружба между кланами Хеминга и Ворона будет вечна. Ты примешь ее? Да. Что ж... Будь честен, справедлив. И не забывай нас, Палка. Не бойся, не забуду. Getur sem margar þar til að halanum kemur. Þá erum við alltið svangir. Sem eitthvað éti mat úr munnum okkur. Сказать обо всем Рандуе. Пора возвращаться в поселение. Mega veiklemligt. Säger det mer än ett, två, ej fylgjer det. Það var gott hrifs. Ég man andlit öldurmannsins best við Þór. Hann var kímlegur sem hann stóð í blóði og þarfagangi, sér án arma. Exakt, dökvar och nökjumträningen och högdem hugdagssamlingar. Där man har fast sott och vera alfuim. Bylmingur til? Þykist mér ekki hefða hleif en Oddvar æti hann í gær þegar hann var drukkin. Veitu, ekki hefur frændi það tygr orð sín einn með. Má vera tröll í grennd sem gera þeim vélindi. Vel ég man þegar hann kom hérna með heri sínum. Full ógurlegt. Hann myndi hafa 4-10 manna í eitt festa með sér. Kommer det i hug med att varken Heibrinja att väsa öxar? Metar avslitit. Hvar uppi? Hann sé góður að hafa í fylgi. Hann með svo stóra öxi. Læðir hann með körlum? Kriskurinn skal dagþinga við óðina vegna systana.
Annars brjótum við þegar nú á, jafnmörgum kvennum að tega. Hvað þykist þér brínum nýjum? Góð, satt? Fá ekki fleira. Hefur ekki þá á kaupstæði? Allt til nokkur sem skal hafa á heiðabí. Smida med Roni Einarsson i till markvägare var en gammal något draka mig. Han lärde väl margum skipmassigt, och han smidade en säk. Það væri betra við skáru hann á háls og gáu honum öxi í hendi, aumingjan. Þykist mér að hann unnu sér eigin mjög. Fyrir spársakir og ekki annað, tækum. Kúrin vildi eigi stíga á skipfjörðins förðin völunarvits. Vitsk eigin vér berjast við þeim, afgrím bardagi og... Vánvítt að fríski kaupmaðurinn kemur aftur bráðlega. Mér skortar nær dásamleiku nálar hans. Svá margar leið til að brúka þær. Seg mér ef armur þinn batni eigi. Hef ekki séð urðartré við flótuhæð. Muni þar vera fjöld landa. Má eigi venjast alla hestana hérna. Eiga margir á heiðmörku þá ekkur. Так, Og hvað eru allir vinnuhestar? все храпят. Jarl muni eiga